ڕۆشنبیری سەودا بەخێر هاتنی ئێوە دەکاتن بۆ چالاکی ڕۆشنبیرەکانی ماندانەمان. وەک هەمیشە بڵێن دەدەین هەروەها خۆشەویستانی بیرکردنی ئەدەب و شوێنینی کە هەموو خۆشەویستان بیرکردنەوەی ئەدەب و هۆنەر کۆ دەکەینەوە هەموو مانگانی ئێمە. ئەم مانگە ئاهەنگی واژۆکردنی ئاهەنگی واژۆکردنی کتێبمان هەبوو بۆ هەمومان دروست کرد. بیرۆکاریکاری تێست مامۆستایەکە سلۆ خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستانە، جێگشتنی ئەڵمانیەیە، وەکو مامۆستا محمەد حەسەن بەرازی خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستانە، جێگەنیشتەی ئەڵمانیەیە لە بنەی هونەر و مۆسیقای ئەم سەرجەم هونەرمەند سەرەکانمان. مۆزیکایشمان هەیە بۆ مامۆستا عەمران عەزیز، مامۆستا خەلیل داوود و مامۆستا خەڵکی شاری فەڵەستینە مامۆستا ئەیاد ناسر. و ئێستاش بۆ ئەوەی بێ بۆلامان سەرخۆشی لە هەموومان بکاتن مامۆستا محەممەد ئەمین ئێباش لەبەر ئەوەی قسەکانی خۆی پێمان بڵێ. بەرم مامۆستا محەممەد. أهلا وسهلا. بداية سأتكلم بالعربية، خاصة أنني لم أفهم من المقدمة شيئا وكنت أحتاج إلى ترجمة. أرحب باسم منتدى ديسلدورف الثقافي ومدرسة السندباد العربية ومؤسسة نخل. أرحب بكم أعزائنا الحضور الكرام، شرفتمونا في هذا اليوم الذي نعتبره يوما حافلا بأنواعه المختلفة، ونوع من الشعر ونوع من الكتابة ونوع من الموسيقى. هذه الأنواع كلها تجمع الفنون، ونحن نحتاج بين الفينة والأخرى إلى مثل هذه الجلسات وهذه الأمسيات الشعرية والأدبية والموسيقية لكي نغير روتين الحياة إلى ما هو أفضل وأجمل إن شاء الله، وكل شيء يحلو ويصبح أجمل بحضوركم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم باسم المؤسسة، وأتمنى لكم كل التوفيق والسعادة، وشكرا لكم جميعا. استعيش رحنا قر مع مستر حبون إفادة إحنا إخوي سبارة برومانوس كاريكار إس مع مستر يحيى سلو سبارة دوكيتا ودكات رومانيك لخولاي شكاندا زندو بوتا وزماني شاف لسياسة الدبلوماسي كوتيتا فرمان. دم خوش به خیراتنا و همیان بکم از که خوش ملبت هاتنا و بهیدینه و او هاتن و او چالاکی هفتم بردوام ببن و افپر نابرا جباک و آفینران هفتم قایم با و نوا جیبرین. نها از بحثا پرتوکا هردو پرتوکن مامۆستا یحیی سلۆ بکم. البت اجبر هردو پرتوک بزمان عربی هاتن نویساندن، از وانا به زمان عربی برمن نویساندی سر از بقیم مشوار. پرتوكا الخط الكردستاني الثالث في لغة الجبل ليحيى سلو، كتاب يجمع بين الموضوعية والتجربة الذاتية، يعرضها الكاتب على نحو يوحي بأنه يمزج بين السيرة الذاتية وقراءاته التحليلية لحقب وأحداث عاصرها على نحو مباشر، يخبرنا عن علاقة المبدع بالسياسة وطريقة نهج الحزب الثوري والسلوكي في الميدان، وبصورة محددة في الجبال، حيث يستهجن يحيى سلو العقل النمطي الخاضع وتركه لخاصيتي التفكير المجرد
والاستقلالية في الرأي. وقد بات هذا العقل جزءا من آلة الشحن الحزبية ودعايتها الآنية، وباستغناء الفرد عن روح الإبداع أو التعبير الذاتي فإنه ينتهي ويمسي جزءا من القطيع المسير، حيث تطرق الكاتب لعنوان كتابه ورأى أن الجغرافيا تلعب دورا مهما في تكوين الفرد وتغير طباعه، لتتسم رويدا بالخشونة والتعنت، وبذلك لا يستطيع فهم السياسة الموضوعية والالتفاف والدبلوماسية، فرأى أنها غائبة في ميدان الواقع الكردي المشغول بالتناقضات البينية والخلافات المتشعبة. فابتعاد الكردستاني عن الآلية التحليلية لفهم الواقع جعلته آلة طيعة منقادة بيسر لما يروجه الإعلام الحزبوي المدجن. فندد يحيى سلو بسعي الفكر الاشتراكي الثوري بتعليب الفرد وتصميم نظام الببغاء داخل فكره، بحيث ينفذ ويطبق دون أن يستطيع إبداء وجهة نظره أو إطلاق العنان لأفكاره، لا سيما وإن تأليه القائد هنا يمثل في صميمه عداء مبطنا أو ظاهرا للإنسان المعرفي باني الحضارات القديمة وصانع الأشياء الجديدة. تأليه القائد يقف بالضد من الثورة المعرفية وبث الأفكار الخصبة. لسان حال الشموليين أن القائد هو الإله المبدع الواهب، أما المتحلقون حوله فهم مريدون يستقون من النبع الملهم أسباب الحياة، فهم ورود صغيرة تموت إن لم تروى بمياه النبع الأعظم بين قوسين القائد. أيضا تطرق يحيى سلو لولادة حزب الاتحاد الديمقراطي بعد مخاض عسير وأخذ ورد دام سنين حتى تم تأسيسه للقسم الغربي الكردستاني. وقد قدم الكاتب عرضا سريعا حول الصعوبات التي وقفت في طريق تأسيس حزب ينظم أبناء غرب كردستان، وفي الوجه الآخر أسهب في الحديث عن ظاهرة الانشقاقات التي عمت الحركة الكردية إثر لهث بعض رموزها للسلطة والألقاب، وأشار لأصابع الاستخبارات السورية في زرع الشقاق بين تلك الأحزاب لحين حقبة 2011 وظهور ما يسمى الخط الثالث الذي تبناه حزب الاتحاد الديمقراطي، ليكون الكرد بعد ذلك القوة الثالثة في المشهد السوري إلى جانب تناطح النظام مع المعارضة. ألحظ هنا بروز التكثيف والانتقال من فكرة لأخرى، وذلك يعكس حالة توقي الكاتب ليقول كل شيء بعبارة أو أسطر، وركز على نحو محوري في معضلة العقل الثوري الكردستاني وأمراضه السلطوية وخطابه البعيد عن الديمقراطية والأقرب للتسلط والتعنت الإيديولوجي. انتقل لموضوع الاقتتال الكردي الداخلي وأسبابه المتصلة بالعقلية الجبلية غير الدبلوماسية، وعن خوف السياسي الثوري من التغيير، حيث يصف دعاته بالمتآمرين، مرورا بمرحلة المتغيرات السريعة وبروز تحالفات جديدة قلصت هذا التعنت وفرضت عليه تدريجيا أن يجلس ويفاوض، مما أوصل العقل الكردستاني لنتيجة مفادها أن السياسة الكردستانية ينبغي أن تتجرد من الحزبياتية الضيقة وتنفتح على المناخات الأخرى كافة. كتاب لغة الجبل في السياسة والدبلوماسية الكردية من الكتب النقدية القليلة المراقبة لسير النضال الكردستاني وتتبع مساراته والكشف عن الاضطرابات المرافقة لحقبه. كتاب يقيم بحس ينم عن مسؤولية وطنية عميقة ويسبر في الوقائع والأزمات بغية فهم سليم لشروط المرحلة ونشدانا لحلول تصب للصالح العام، بغية تحديث الخطاب الكردستاني بما يلائم وأخلاقيات العصر والسياسة الراهنة. الكتاب هنا بإمكانكم في ختام النشاط أن تتصفحوا وتقوموا باقتنائه إن شئتم. البته پرتوک روی دارین مقارن تشرا لی میزه بکن داویا به چالاکیه. پرتوک آدن مامستا رومانویس يحيى سلو ناوي بعربية هلبت انبعاث في أغوار الجبال.
مجي بطرقة من نبيسان بنادي ملامح الالتزام القومي في رواية انبعاث في أغوار الجبال ليحيى سلو. يحيى سلو عاش الرواية بتفاصيلها ونقل أرواحا، أحاسيسا وأمكنة، أي اختزل العالم الجبلي في متن الكتاب. فالوضوح المعتمد والسلاسة الانسيابية عنصران إيجابيان قادا المخيلة، فلا يحيد الذهن إطلاقا عن السرد القائم، بل لا بد وأن يتابع ليصل لخلاصة. جمع الكاتب أدواته ورتب أفكاره ليجول في عوالم المجتمع الكردستاني ومعاناته إزاء تعرضه لقمع ثقافي جسدي ممنهج. حمو بهار حكاية مالحة كالدموع المتراكمة والمتساقطة داخل كؤوس الشاي وموائد الطعام، وقصة التناقضات العشائرية والحروب التي يفتعلها الأغوات ويسعرها الأتراك لترسيخ الهوة الاجتماعية وفقدان الثقة بين الناس. جسدتها الرواية على نحو أمثلة عابرة مرتبطة بحدث المقاومة الوليدة الناشئة على الطرف المقابل، لهفة الناس وتوقهم للكينونة، شعورهم بالشموخ حين يفد المقاتلون إليهم، حالات من الصراع المستشرس بين الجيش والفصائل الكردية. هذا الإبهار في رصد المشاهد والمرونة في الانتقال بين الأفكار والمشاهد جعل المتلقي يشعر أنه في قلب تلك المعمعة تماما. تعيش الشخصية داخل الرواية في حالة صراع، فحمو يعيش خوفا هائلا وعارا ماثلا في داخله. الضابط آرول ليس في جعبته إلا الحنق والغضب والمزيد من الكراهية. أذهان القرويين متأرجحة بين ذلك التدين الكلاسيكي المضطرب وسرعة الانقياد إلى الخرافات. ذلك الحاجز القائم ما بين الرجل والمرأة طافح بالقسوة والأنانية والمزيد من الرضوخ من قبل المرأة. ذلك سبب تباعدا اجتماعيا واغترابا عن شكل الحياة الاجتماعية المتوازنة. أرادت الرواية أن تكون وعاء لحقبة قائمة من المعاناة والانقياد إلى الحرية وسط أغلال وقيود جمة لا تنتهي. أب راستي هناكي دريجة اسمها خازن مولود ودريج بكم بس فرتوك از باورم فرتوك تانية بردست از باورم نوصا قاعد باشه بداوية چالاکی اون کار بنا بکنن نخم زیاده سوا دريج بكم بر از زانم مروبي كوجهدار بك باور ناقه كنجي خلاص به فش بروي از بهن هم بخا اري به فرتوكي ما مستا ندیسکار محمود حسن برازی پرتوکا یحیی سلو والگراندی عربی چاپوی تمام از باهم تمام کری بس هین بد چاپ کرنه بخیر و بگه دست و گرینگا بگه دست باکوریانشی همو کردستانیان هلبت لباکوری تایبت گور نرینه من هلبت برای پرتوکا یعنی اب رومانا یحیی سلو قل کی به ایشه و قل کی گرینگا و جبوما ده همو سردمه دا دوی سردماکو او رومان هاتیه ندیستان دارو به سردمه اینا هم دیجین از باورم هر دو جی هر دو سردماما گرینگا مروفه رومانی تخینه استاش بانجی مامستا یحیی سلو دکن بابلین فرمی انت بخير هاتن بقولي كالبندا وليخو محمود علي فرانكفورت هات او تشوت شطاوي دا ساكني دما كدريج خاري وابنا كي بيها وين ما كردا هجي يعني تجري تواخد تاع بينات يعني كي بوسيمه تمام هم سباس كنت بيغطنا وتبا و جبو ذي مركزي كمركزي كفياوي ام بين جيكي سنترونا كتشاندو هنري اللي في باجاري براستي زودا بيوستي خوب في كاري هبو يعني الباجار دنا تشوك جالكي الكردا برفرهنا ليل جيكي وقت باجار دسلدورف باجاركي مزن نشتي فياوي حيانا حركات كنا وجبو فيجي هجماري ما جورجاني كين هدي دبي مروب السر كار بكي دم في مسالي بكيش بخان وما ظن بكن درجنا كم از ذاتن هيرو دعوة واجبو من سباس كم
السر پرتوکی ما از بار کم توایی دوسته اولی من پرتوک همون خواندنه بیام بین لسر وینه بکرتایی دکنم بین از لغت الجبل ذاتاً که ریبر درجهی سر عاطفی بیدی کنم ممکن پرتوک یک سیاسیه یعنی بخواه در رنگ نویسنده پرتوک هنه یک تدنیری دکوه نوا کتبخانه پرتوکا خواندن پرتوکا ازمونه که بتسلیوی دا چه دبه او دنفسینه اوه دن نویساندنه مروف هنه بخواه ازمونه خواه دنفسینه او ازمونه که تایبته طبعا اوجی شانسه که یعنی به هر کسی را مروف بلکی شانسه که بین روشه که بقصه ازمون تجربه را در باس ببین داوی را بکنه به ولی او تجربه خواه بگه پرتوک نا تشتی پرتوک او بینی بنفسینی او دمینه وک چه قصه بید تشتی نده ده هنه لی دوباره کرن ده ده دم ازمون مروفه کی تایبت نویسکاره کی بین او تشتی که نده خیلی پرتوک خانه از باور دکم جبو میجی ازمونه که من از بخواه ننویسکارم یعنی از وقت من هر کس دزانم بهتر از عالی شویکاریه، عالی کاریکاتور، عالی هنری داد کنم. لیده چیروکا نویساندنه بیوی آیی بزرودا من نویساندی ساده چی عادت دمه که دره سال دو دره جدور دمان نکن دالی شویکاری کاری رسم دخواه به پیش باستا یعنی کارتون نبود تنه تشتین بشوک بود شبوه من نویساند پر فدویرا من دما شر روج آوا دمال روج آوا بین لسوریه دست بی شری بو یعنی ازمونه من تجربه من دما حوالی مجیچیا یعنی ام بین او شروان جیچیا دا کتن جارا متشت دنویسان دل لبدنیری تیر ناکه اد زانم او دما جیچیا داده کبن او بمجیب منطقی جیا داده کبن نادی جیا دا زمان تایبت چند بی چه زمان تایبت یعنی منطقه کی تایبت چند بی یک تفگر یک ایدولوژیه یعنی وک عسکره کی دتونی لگه تم تنی به هفرا جاند دویمین جغرافیت چاو دیلی تشکیل سر مروفه دکی مروفه که چیا دا جاند که نو کی دشته دا ایده دشته دا نو کی نو صحرا قوم عرفه اف چاو میر یعنی بین 6-7 ساعت دما تو چیا کی راه جا عندكشي اراده مروف شخصیت مروف چاو حشکلی که سیمین هاو هزاد کیجان هرمه دا به چاندو هرما وی هرمه چاند آگل چاو تاثیر شخصیت وان شرغانه دکی یعنی یه بوتانه نوکی دیار بکری بون دیار بکری نوکی زاروس بون یک تفگر بو یک ایدولوژی بو لی منطقی دور دا دنیا که تایبت شد به دور ناسنامه ام بیجن پاسپورت تونه نه نظام تشتک تونه مروف لدر و ایجان قانون وانه تایبت هنه ایدما بسالات چی یادت مینی مروف جواکی خود به بسالات جارنا ام مگون ندیدن بردن باشار ایفا مروف ورد جانده که دنیا که ویه تایبت بینا و مروف دماج چیا دا که اول به منطق چیا نزیکی ملت به ملت جی نواه دنوا ملت شریحانه تفگرهانه دبیت جودابونه بزن بی او نرمایتونه الآلیه دن ارد زانم الروج آوا ام چاو نزیکی و شروانا دبن دسر مدا یعنی بیرو مقدسن یعنی وک ملائکتانه وک شروان شورشیگرن تم یعنی دوزه روج آوای کردستان منطقه ما پر دوزه ام پر صافن جبوه که هر دالیه دوی شاشبونک چیه ایجی چیا دا که وی شاشت نزیک ببن یه ورژی وی بسری وان تبلیه به اف کسی ملیت نری چاچی جبوه من دست بوی که مقد دباز وی پروتوکیل بنفسینم اف منطقی چیا چیه و دناف ملت داماتی دنیا چاواتی گوارتن جبوه تفگری دوی هر مسئله واری فهم کرن تابی ایک خواندنی جاز پر کسی فدر کنه او نووی کویزانه ایک زمان چیه طبعا ازمون تفکر ما هم هر کس یادکنی
چه تفگره درکتن چیه دوی روشی را در باز کنه یادم ادکانم لسر رومان باقفم از دم قدرش سال و نودی دم در باز جای حرکولی ویده بون نهار روش آج جواکی بری شروان ام در باسی وی هرمه بن جواک چاوا جیان دیکر یعنی پرتویه که سوسیالی جیان جواک چاوا بون دم ام در باسی هرمه بون روشا ملت نه روشا بری بون روشا ایگن ترکا دشمن ایگن بین دولتا ترکا چند عسکری خلوی داره بون لدنیا سره من رابو ریکا وکن رابو کاربی بینن رابو تلفون بینن رابو تلفزیون الملت یعنی چاوا روش سرو بنی هوا روشا جواکی مش گندیا پرک جلو که وان دگرتن آغا بون بگ بون ددنری الفدر که گروه که قاچاقجیه ویچایی دا چند پنجی کس خونینه سرو که و گنده به هفت کتنه 20 انسان مروفش هفت کشتنه یعنی خون تول هلدان روشا که جواکی ترکان تمشی اف ویاویشتی ملتا که رازان 100 سال شده دما قد درباس و شربان درباس من اف شخصیتی چند مروفادا چاو جواک دکوی تناقضات یعنی چلشکیل سری بیدا چیده بن تناقضات مروف دخیل برسام بری چاوا بون نچاوای ام وربن لیل وربن فگوارتن این جواکی ادور دادم قهرمانی وی اساس دوی رومانه دا جواک چاوا بون چه گوارتن چی بون بهتری تشتی دوی رومانه دا یعنی تشتی راست بونه یعنی تشتی که بخواجی تیدا بون یه مش گلدیا گهدار کریه تشتی هرمی دا بری بونه با یکی سناریو یکی رومان منفسان دیا مروف دما دخونه تابی خاصه تشتی کی بدم خیال کردن دیسان یعنی مروف دما بخونه دوی جغرافیت ولاتی خاطر مثلا تحرک ولی تیدا دزانی چی چکندل کنه گلی چاوانه ناوی خاچنه یعنی حرکوله لدوی رومانه دا تکانی کردستان تفیه بکی روشا کردستان چاو یعنی از وین تکانم کرتایی سر هر رومانه پرتوکی من بدر که بیشم دما برسابن ارینا کسی که تشتی که بخوازی ما تری پرتاقش را بکری بور پروگرامی ها باش استش بانگی مامستاره بر همون دکه این زاریجی کم باسی کتابی مامستا محمود حسن برازی بکاتن فرمو مامستا نها امی هنکی بحثا نغلو که هر دو پرتوکا بکن پرتوکاوی آب تیشی آدکتی بناو زمان چیه آن زمان چیا بر اوقاتی نویسان دنوسا هلبستا دستانی نمونه زمان چیه یا هلبسوان محمود حسن برازی هلبست یک روین خواه هلوستک درونیه برانبری تشتان به همریزا خدا نیشان رامان و دیمن دحاوینه روشا زمان هلبسوان سردمکیه جیانا چاخکی بخوشی و نخوشی خواه دیار بکه هول دده هلبس دردن گردون النگاری و جواکتی بکه بریا هفکیشی زورنگ با آدن را و لچیای کردستان دا زورنگ به همان جوره خواه برز دبه جبو ناسکرنا خواهی و آدن و هروها سروشت و سرپیهاتی هلبسوان محمود حسن برازی و هزار شربان و خوادکارن میناوی جدایه بواتیه و هیجای لیکولین و ناسکرنیه و هلبستا دستانی دکاری بو دمسال درونی و آستن راماندنه اشکره بکه زمان چیه داگرتی هست و رامان و مترسینه داگرتی غیرین و نرازی بونه به زمانه که نیشانی هاتیه هناندن و جارنا رتما هیجان آستا سمبولی در باست کرد لی هلبسوان باش به هفسار حسبا هلبسته گرتبو تاج دست نچرد لی گلو چما هلبسوان بری خدا بو شیوه سمبولی آنگو نیشانی جبکو او شیواته بکار آنین جبو پاراستنا هناس جتوندیا دست هلاتی لورا او ریباز جیگر بو لکهلک کلاسیک رومانتیک و ریالیست به هر دو جوره خواه کرنونو دبردا محمود حسن برازی دی بیجه و پل حفت
دما خشما رونیا گلاویج لآسمان ولات مپقی رورشیا همو خداین پیخواست فقابانا مروفا هیه دا هجیا بخوا هلبستا دستانی چیروکه که دریجه تیدا آفرینر زمان سردما خواه آشکره دکه درونیا چاخه کی جیانا خواه و ین مینا خواه وک من پیشی گوتبو بخوا او دم لهنگین تا کسان دیار دکه لدما او دم ببه دستان نمیری جیراتین دیساندن و دکبه دریزا مالباتن چیروک و دستان جیهانی دا ین بخوا ارشیفا ملتانه پرتوکا جیان نوانا یه به درباس بونا دم و دوران با لور بهتر هلبسوان مها تباوتین زمان دوی چاخه دا لباکور ولید شر لشکری لهمبر دولتا ترک دیت 15 تباغ 1984 دا هاتو بودست بیکرن هروها هف پیمانا سیفره ده مه حیشتان دا 1920 و هف پیمانا عبید الله النهری لباشور کردستان سال 1808 دا و هف پیمانا ارزروم ده سال 19 مه حیشتان 1847 دا جبو دوباره داوش کرنا کردستان دنابرا ایران و ترکیه دا با آمده بونا فرانسا، بریتانیا و روسیا دا ارمها بسه بیل آنین جدا رنگ باناب داره همی لسر بیر برانن و دوی مهیدا همی خدایم پیخواست رو رشیاوان هجی لگور در برینا هلبسوان هلبت گلک دستان نافدار جیهان دا هاتنین دیساندن میناک، الیازا آهومیراس، شاهنامه آفردوسی و هم دکارن زمان چیا محمود حسن برازی یک جوان دستان کردینه شبرکو ناوروکا خواه دا گلک نجاتین زمان جه پشتراست کرنا قوناخن شورشگری دی دیروکا کردستان و جیان امروه کرد آلشگری گریدایی به تکوشیناوی لزناف چیان دا بدر باسبونا دیروکا کبنونو جنبا کار آنینا نیشان وینهی و مورالی وک نمونه روپل هفت زمان چیه؟ دنگن، هستن، رنگن گریدانا دیمنن برچاو دیمنن مورالی با و جوه گریدانا هفوکن هلبستی تینا ساسکرن لگل هیمانا پسندانه وک میناک روپل 11 افچیا نوین زاگروس پایتختا خداوندانن پارستیگاها منه میناک لالشه زردشت سمبوله ولورجی دبیجه روش هلاتیمه آنگو به هلاتنا روژه و وجیم لور هلبسوان کتا دخف که شروع بکرنه دا افیکا با دورا هلبس لسر هناس لواز دکه شبکو هلبس آزاد شیویا زندی راپروتینا بجرینه دوی هستو دیمن دنا برا نپهنی بونو و دیار کرنه دا بن ناوروکا رخنه سیاسی برزد هفوکن ده دستانا هلبستی دا رخنه دیجی سمبولن اولی و بیردوزی کرن پرست و هروها دردن شروانی شورش کرد ناب چیان لشکری دا لچیه و زورنگا مانو نمانه دا گرتن هبیا درونی ین دناب هزره شروانان دا دلوه لور همی پرسن تا کس کوم لسر هب دود بن روپل 21 ما جبیر آمد چولو هفکیشی قابانا مروباتیه ندکاری بار رامان آزادی هلگره نشانن بوی آوایی دگلک دبران دا تینا دیتن روپل 22 چیایی روت بودل ریا کاروانان دسر دا دبوری لور ناکوکین دجوا برستر بودن به هیجانه که توش روپل 25 اره لور لوی والاتی پشتی رووی دمرن دبون شیر و اگیتان دکنن دیواران دا روناهیج شوه دین دکرن انجام هلبستا دستانی لور هول ده هوایا چیایی و جیان شروان چیایی جنیزک و بشوپینه خواست هلبسوان فرسن بیداوی هنک جیمینا قرشینان به ازمانه که تاریدا برده هجای زمینه که هلبسوان محمود حسن برازی دیمنا چاختی گرنگ ده چاخن زحمت و موویکی دیار دکه ده دیروکا داوی و دستیکا چرخابستان دا ده شیانا گل کردستان دروبروبونا دا برکریه بر هماوی بسرناو زمان چیه ده سال 2013 دا هاتو بو چاپ کرن وقت ده پیشگوتنا دا او آنی بو زمان و هلبت چند روپل
خواندن هیر ناکه اشتنا به دستانی نها امی بحثا پرتوکا ویا دویم بکن بسرناوی پایتخت روتان از پرتوک چیروک هربت پایتخت روتان دناب بیر آنین وندا و سندی محمود حسن برازی ده هم بیزیده پرتوکا بناوی پایتخت روتان کومر چیروکن نیزی بهنا هردو کوم دبن ناوروکن چیروکان لسر جیانا شروانان لیچیه و بهتر باندورا شر لسر اشمندی و درونیا دناو جوتبون ناکوک دا دناو پیلن سرما و برچیبونه دا ترس دزدان و ویرکیه هیوی و بهیویه کاروانن چیروکن جور بجور تف دگرن چیروکن نشتیمانی دبن بخوا برمای گلکی لی بپینوسن تا کسن خودی ازمون تینن دیساندن جبرکو سرپیهاتین تا کسان بشکن جیجیانا ملتکی دی چاختی دا و دما رخنگرن پیشروجه لسر راد وستن و برهمه بچاوه سردما خواه و یا بوری شیروه دکن و بریا ویجه یا مروه رخنگر سردم ناس دکه پسندان دکه و جه انجام دکره شو پاندنا چارانوسن لهنگن و چیروکه ریا که بینگهینه جته گهشتنا شیوین چیروکا آکو جیانن تا کسان بردکه روشا شب و پنابری به زمانه که مرووی ریالیست راواده کرد. البته رورا اردنگاریه لسر راماندن و سازکرنا جیانا درامی لسر آسمان چیروکه ده هیه. وسا وجه کردی تناسین کو بلگه که زندیه جروشا کردستانیه. و نویسکار محمود حسن برازی خواسته بو برنگه کی هفگاری، کومیدی و جار نبرنگه کی تاریخ. رودان تا کسان لیچیه اشکره بکه. و پر جاران شر هرمی و پفچون اندنابر دولت و ولاتیان آن دولت و دولت اندیشبر دا زمینه که جبو در کتنا ویجه یا در تنهویه آن برگریه ساز بکه. وسا چیروک وک شاخه که ویجهی یک جه ارکم خواه و نگرتنا جیانا خلکه و ابیکا جی هلبت به سینمایه با پیماندی داره. و شبرکو شر رانا وسته و هر بردوامه ابیکا جی گرانتیه دده جهبونا چیروک رومان و دستان هلبستی. جبرکو جنگ پنابریه دردن بواتانه و ابیکات ناسکرن برین آفراندن دهمی شاخ وارن هنره دا. زمان چیروک بری خدا بو پفخستنه بهتری بو تو بیشه. ابیکا حتی راده که خورستیه لی دما بهتر دی چیروک دا سردست با دبن نشانه جی خلفیه. البته هستنگی دنابرا پفخستنه بو تو بیشه دا دهیلت چیروک نرمتر با واتادارتر با شنگتر و بالکش با لی لرخ نامه یا راجوان البته. لپسندان ارد جه و دمه لگل پسندان مروف آدرونی و گودهی و دهیلا زمان چیروکی خوشتر به. همی آلاوین چیروکا سرکفتی اگر دی چیروک که دا پیدا ببه دی واتایه و او چیروک ویل سر سیور هز و هشه خودنوان بباندور به. ببه که از دبینم کنی دیسکار دهن واران دا بیر آنین ده هزرن خدا اشکرت کرد. و وینات کارتینه بریا دانستاندنه بلهنگین چیروکن خواهد انجام چیروکن محمود حسن برازی به تایبتین جدا ناو دارن از دکارم به چند خالان دا کرتاس بکن رخنینه به زمان تنازیه روشاجیانی و نامه پر رنگ آشکار کرد نشتیمانینه رخنی دادن لسر لهنگین تا کسان و جیانوانی زحمت بدن آورته دا جواکینه دخوازن دست خودین لسر تو بشتیا جیانا جواکا گرتی یم به باندورا گلکه سدمن دیروکی میتینگری اولیوا مابونه پاشتمایی سپاس شبوه و می برنامه خواه بردام کنه دستخواست استش بانگی چیراکنوس و شاعر مامستا محمود حسن برازی دکین لبر اولی باسی کتیبکانی و کارتاین فرم مامستا بخير هذه السلام دوباره جوا تا بخیر آدم سرسره آدم بزرم ام میوانه وانه یا هم میوانه نه هم هادن جامعه درس خیلی داری سرسره رو جهل بس تا کردی جز باره بله میشه چیز بی سریدا همو هل بس دانی کرد و مزن وان سیدای جزیری و ای بلیوی و ای پشتیوی لطبعا
پیروز دکن لی ابروج از بیشم ده گلک هلبستوان هاتی ناس کرنه كذا كبر مزنه اگر جبو بيبكي بيجي ابقاس انسان بجبن يعني وقت هساوين بيرافا بلكي يزيد 4 سال در واسبو لهين جيت بيرافا دادي يا تشتكي بر مزنه قالك هالبسبان هاتن لاز بوارم حيانها كاس نجشتي استوي هر جي خبرتي ومايا امرن لسر هلبستی و چیروکی بیجاریم دوگوت نام بیجار نظام از خود به باوری دامن بیجم اگر وینه که داتینی یان وینه که خیز دکی وینه که دکشینی چه دکی دهندر وینه دا چیروکی که یان اگر هلبستوانک هلبسته که دنویسینی اگر دوی هلبستی دا چیروکی تنه او هلبست روجک 10-20 نیریش چهار رومان چیروک کدریشه و دمی هم دیگه نه باوریا کی هم دیگه نه باوریا که مزن خیر السلام من كنت كنا نبرا تدريب ازيجه ده هم دیگه باوریا که مثلا اگر ادبیات به گشتی شیر به اول شدن همو وکی بر همه شیره یک دبیر ماست یک دبیر پنیر یک هر یک جدا تشکر کرد اما تبجی تین خواهم افجی جیانه یعنی ما بس تام چیه دنا و هر تشتکی دوینه که اگر چیرو کبی بلکی تو برنگان دی لید ده هالبسته كده تشيروك كيف ويرك قومية هجر نه ويرك تي تنبي وده ما تبدأ بقول بوتن لبيه هبده و چند سالان چند روزان ده او تنش بيركرين ده شيء مرادم نامه اما نصير برتوكي جالك سپاس بوكه كريبر نافاروكا وهنه كده ناسي شخاب ناخذن بدن ناسين ما فرهي فيدي كده بشيوكي وها حزدكم هجر برتوكي خاندن يعني دك هسبنجي سيك هسبنجي برتوك هاتبه خاندن مروب لسر نقاش بك على رخنا بك نا اسبسني برتوكي فايم بوتني خازم ونجد خازم كاس بس نيم بده اما چتي هي عبد مني ودمي كانه كسي خاندي كانه ممكن هناك تشتغل تقريبا يعني هناك تشت ما خاصتي ام بيجين وكي وينكي شكي ويناك شكريه لغوري من باشه الگوی یکی نباشه اما چما ابرنگا چما کراس کریه چما پور رش کریه چما یعنی او دید منه رو کنه وان زرد بلکی نبی حد پرتوکی ما وکی هبن ابجی شو بیجم خبرم مجله تنه حرب پرتوک نبی کنه واسه هی بیل سیاستی یه هلبسته وجدلي فاقشه نظام او بلکی جشته يعني قال لك بيرك عبك جيانا أمتى جياي شو نودو نهبل نودو نهبل ده تب تجربي جيان تشتي بويري البيش ما قومينا يعني ممكن قالك جاران بويرك مازن قومية بس توي أنجامي جد دقيقة الثاني رستك يدنا بسنين شوفات الحياة يعني الجيانا الجيالا نه ممکن بود بتکانه رومانه که حیا پشتی وگریان بجن حاضر کرد یعنی هنگی زمان چه بود کانه بود بنویسینه تلور نکانیم بجن رومانه که دست بی بنویسینه یعنی دکودایی دنابره که دایی پارا خوا خواهد کانیم بجن هلبسته که دمالکا بنویسینه اف زمانه که تکانه بی و رومانه که بنویسینه و یعنی پرتشتانی دما شرط داد بجن یعنی جبوه هلبست تشتي هاني هر يوم يعني تش بارا خوا خوا يعني بارا استراحة خوا ده ودقرت وتكون بوشان مالك بالإنسان ده أبيات بيجم يعني تجربة جيانا مية نا بسنن نجي شو بيجم أنا كاس بيجم بلكي هلبست بسن ده أما إذا بيجم متسري بدأ جوتيه هستن
جوي بيتر هالوستن يعني هنا كرد بواها باور دكن هالوسواني متى وكي شنو نوكي بهالك بيجن وكي كو كسي يعني هي في عندك لافا دكن بر خوش بو تشتكي وصف دكي تبيجن هنيك هالوسوانش قالك هنيك هالوسطه خاهبي معناته تشتكي رخنا دكيه تشتكي رخنا دكيه الرومان هذا يشتكي تشيروكي دكي لد هالبس دجي اب قالك تنرى بانك نفقيرك همت بس ترى خوشكيه ويل بيجي هناكي تشتين هالوست بي قالك كنت الهمبر تشتكي بدي نشاندار هنا نمونه غير فرد شيويك واجي حظكم يعني از جوا شيوان حظكم وهناك هالوسطه تحت يعني هالوسطان نرى ما بيوكي مام او مام جلال بيجي خذ الرحمه وخشاكي بقولت نرينا تنسر كردستان شيء تبي مام جلال یک انسانی هری زیده که بيجي نزیکی هالبست و ادبیاتی بو و بلکی گلک جی حفظ کرنا يعني جدال كلام كشيء عملت نري فرخش تقول تخانجي بيجي بس قربوا كردستان تقول شيء حلم الشعراء يعني اللي بيجي بشعر تنح عالم يعني قالك هناك ندفي بوالي ضبن والثاني وكي هالبسوان خونان دبينا نا هالبسوان دبي جياني دقاني هناك هالبس خوش دين جبوبي اللي بيجي بأفتو نا خونان هناك هستن هناك جي هالوسط عم تخاطن هناك تجربة بخن ما بدنا إيجار ما قلت نودو نه فلان أوجي بنودو نه فلان بزانقول هاتي نودو نهاية أجر وج كيجام فلان خازن از جوي فلان تمام كليلو تونه ونافي خدينو تونه نافن إصديتنا لا تفهم كل تشكيجام فلي بخير جه حرمتيه لا ونسال بس كيجام فلان بخلاص كان مويل جوي من نخون بيك مخدمه بزاف مش تبغى تشكيش بربيش كيف حرمتيه صارت كيف يصير فينداريه بخوشه فينداري باش مزن بولا انها ما فيندار بولا تلبيش لا فينداري يخش يجي فعلا كيش ماشي فين ديري السيد دسي قال لك ابوكم وجي ركورد دما خشمه رونيه قلاويجي لعزوان ولات مبقي رورشيه همو خدايم في خاص دقابان مروهيه دهجيه وكيليه زراوا سلطان پوشت تبي بني وان قتيا جروسكين رونيه روی تاریه دنبشانده زنگا مزگینه بلات کرن زمان چیا دنگن هستن رنگن لسرطار وان ابناب پولاندینه وکی شقینی بروسکان کلا تاوان هشیاری خزای نشان دادن وکی روباره کی وریسی قایم به عرده و دخوشی و روجه تو تدار بی و ام بونه درگوان هبونه تا اب چیا به زمان نین لو همون کلیان دنگ دادن و آهنگ ضرور دلورین گه لورینا دنگ دایکا گه جی شاباش شاهیان دخنا نابلویان خواه نوال نوان مینا شوپی ناپورکان سور همون دنگ وکی درگوشه کی شمزه به تبات به حمیزه تا دریزن سربرشیر با آرامی خبر دادن ناب خوشینیه چمینده ده همون رنگ خستن هناو آخر سیمایا هبونا خوشی آفراندیه اب چیا مینا خودیم خانه اب چیا مینا خودیم خانه جو دوستان را دوست و دشمنان را نیار او چیلکیم خود خون ککو و چا ببین شیلگرین تا یعنی تابعی تا او چا ببین شیلگرین تا جسکندر دخلوچ خلوکوی پشت خوز جو تیمورلگ را نبونیار نجی جه عمری خونخارا سری وان بیمجو موران نابد ریا وان جی بیوگره لاو اب چیا نوین زاوروسن پایتخت خداوان دان بود پرستگه ها منه میناک لالشه زردشت سمبوله لوان چیان روج زاروکی که شیرمجه بخروشی زوش خوشیار دبه و تاری پیرجنه که رو قرمچی و وستی آیه بدلساری تنجیکا خواه رش
مینا کراس شینه لسر بدن خود پیچه چاوین زاروکی کی ساوانه سترکین گشه برقونک هر کیری به ترا دکنه از روجراتی من رو پلا داویش دفتر من پیغمبران دشه و لیلت القدر ده دزی بینوسا من شکاندن و شوریم خواه گونار دانه دست من روجراتی من همو دیرو کامل لسر انیام من وکی رو پلا قدر من زمان جرا بینوسه از روجراتی من روی من دفتره و زمان بینوسه همو رومتا من هات سوتن از بیر برتوتن لو ما تنه خدان بیانه کرد روجراتی من آنگو بهلاتا روجه را بجیم بهلاتا روجه را بجیم خدای از دفتر را دیرو که آویتم لو ما بیر برتوتن سیمای روی من وکی نابین روجه بیارم بد بجیم تر هلبستک تنه یا تشتی که پر بچوک سر بجیم اولی که مهبو نظام وقت هبي يعني وعاد نعم كان كسبوا انت دي كان كسب قال هذا منه هر جاي كي تدنري هناك بادب بمجيل دقو هات تقول شو هات امر نشتي نقاش تك دقو هات بس بورم ما بخاك خواب ويج مالا عنس بو فارسي عنس حكى اسمه استكي خواب مشكي كسش خواب مشكي هنا بخارزي كواي عنس خارزي فارسي عنس بو ما بخاك خواب دقو هات لما تقول شو هات دقو إلهام هات تقول إلهام شو هاته شما إلهام تي جمته وني جمع يعني إلهام شو تشتكي شو إيش كذا حظك بيا داري تاش إيجار ناوي كشيء أيسل بو بالتركي أفتش بعربي ماء القمر ويجي حدش لسرنا ماء القمر ده نبيسي يعني همو هستين خايك تربون وي شو بيجي ويحس كرني وحرتش بماء القمر بقريز له يجر بزوج بنيره اگر الهام وانی بزوره من هالبست که کورس نویسان دی پیش اگر زمان چی بجوره بکن اگر اف هالبست يعني تف بوير قصدا مش بيه قلتلك بي بوير من نویسان دیه اگر ت حساب دکی و الهام تی وکی کد قلتن دسری تا ده هاتن برهب ده بوير خاطريه ممکنه پشتی ساله که دیان تو خالی بگیریم تو جهاز نکی اما استرانه که بیشه استرانه که هری باز جهاز دکم کسی کل ورا بیشه نه شکری یک چیز استرانه یک داوود خرید نه بله سپاس بو خیراتنا هاتنا و یک گوتن سری ویده پشتی کار مهاتم آلمانیا نه اشتي عمري مخلص پشتی عمري مخلص بو هاتم آلمانیا جيروكا أبي تشيلوك كذا هي ممكن بين 6 سال ديجي أبغوتنا هل شنو خب مني شما حالتك تدي ناس كرن لقولي من هل بس أبى يعني ت شو ذكي جهة كذا هستك تتوي دقري أما الدورة وي تشيلوكا وهاتنا خا يعني تشيلوكا وبيرا كتتي ذي بيت بيجي جبوا بير سر زمان يجي ذي بيت بيجي آدم كي ريبر جبوا پایتخت دارالدان از باورم جیری خواه خفی اگر بخوازن است برام جوار آوه چیرو که بخون تبني برتو كتاب PDF هاتن هات جمن نجي 3-4 روپا فاندن من نقال تمام كراج بر مرو نبكاغت به مرو سا حتى خانه بيني نيساندني نخاصم كوختي مرو وي برتو خلاص كو جا كريم بقى في زحمته اجبر ويا فازنت بيتر بحث نابالو كي بكي اجبر از بخواهیم تنگشنا نابالو كوان هواي كيتام يعني چاوا بيش سپاس شبو هموني بيسكارين گوب كردي دنبسين بعربي دنبسين جبو چه زماني دنبسين اما هموني بيسكار دما دنبسين بويرك چه بويه و نویسندی گلک جاران جی چت که دما کو قال ادبیات دکن دیویژن هنه کی جی نمو گوت بی هنه کی خیال ته یا هنه خیال چه دکن تشتی هانی ام كذا جياي إما تجربة للجمع حاضر بو ما تاني شكل تاني أو هستين هي يان أو بياري هي أم نكان نمنا نبيسكار يعني أز بحول صفات مش بلكي حركس خو نبيسكار تبيني مقطع روجي خو نبيسكار نادية نبيسكار وكي شاوا أو شيء بيشيا ك وكي
مامۆستەیەکی وەکی دکتۆرێکی وەکی ئەندەزیارێکی تر کاری ناکە تەنێ بی کاری بکێ ئەما لەخوا بنێرن نویسکاری کورد چەند کەسە نویسکاری me hene bi karê nivîsê debara jiyana xwe dikin wê demê ev em dibin nivîskar em nabin nivîskar bizanin êdî ew bersîv zehmet e ji me re dibe çi yekî tixtor dixwîne yani yekî tixtor em bêjin tembûrê jî dixe ew tembûr ji bo tixtor çi ye hobiyek e ama ne karê wî ye ê meşî sê parî nivîskarê kurd jî em li vir em li vir digene hev de em çi dikin em karê xwe dikin eger vala dibin diçin nivîsê û ne jî kanin nivîskarê kurd debara xwe bi ew ê nakin bi berhemê xwe nakin waya tiştekî dibêjim yani bêliye ama ez bixwe nav ser xwe danayîn nivîskar ama yekî danî ew êdî wek dibêjin ehtiram dikim ew nêrîna wî ye lê em karê wekî em bêjin hobiyekê nivîsê dikin ez vê bawerê dame belkî çend kes hene mêrkan îştine vê bawerê çîrokê têda çîrokên civakî ne ji wana heft çîrok em karin bêjin heşt çîrok pir realîtin bûyerin qewimî ne ew bûyer min nivîsandiye di di ji wana çawa bêjim haletek me teşbîh kiriye haleteke çawa bi sembolan wekek rêber got hin tişt di dema xwe de merîv nikane her tiştî aşkere bêje bi sembolan haletek ez bawerim û tev tê re derbas bûne ne tenê ji bo Kurdan yekî Alman bînî belkî ew ji vê haletê re derbas bûye yan yekî Ereb bûnî werî ew ji vê haletê re derbas bûye haleteke çawa ye haleteke em bêjin ê ku dikevine nav partiyan nêv siyasetê nêv civakê em jî di jiyanê da heta di nava malê de yanî tecrübake em jî ra ewek daniye wek dibêjin perwazek daniye îcar nizam waxta we hebe ez ê wayê ji wan bixwînim em tev tê re derbas bûne wê demê wine nêrînê xwe kurtin çîrokê me kurtin yani heta pirtûkê bikirtin ve ewan zirabin mirovê qelew pirtûkê mezin nivîsine herdê jî hinekî hindik dinivîsînin ew ji çîrok jî kurt e yani ما مستبرد مثلا احياء بيجي احياء قلاوه هندك رندك وهكذا خوش بيع براندن مثلا او قوتنانا ولو تيكفن قوهي مرود از باور مي خوش ترو خودی ایجار او یا از نکام بیشم ایکو بخونی بیشه یعنی مشترک بود از وی باوری دام یعنی از هیوی دکم تشتی مخواستی کو بگینم کسی کش خورا بخونی یعنی بیشم بیارک قوم بگینم وی اما ممکنه نما گفت چما از خانه بیسکار نبینم ممکن است بسر نکتبم و از وی باوری بگینم یعنی بیشم از ناوی بخونم اون ببینم ولی بسر اوجی به حرف پرتوک سال 2003 هاتن چاپ کردن ملچیانی چاپ کردن لورجی هاتن بلاف کردن اما جی شو دم هنگی جی قطیان بری دسه سالان بلکه چاپخانه سر سرا خود جی رازی هم سلا بگیش بیرش بشینیم وای جاره کدین چاپ کردن مالاوی آقا نزم اگر وقت داره ممکنه جاره کدین جی چاپ کردن از به چیروکی بخونم یکی دارم به دل و بی پایتخت روزدار بری جرمو وجی دایی کاوید بود خاصی آخوان خالوجن بخواده من حق زک زاروک جیوی جی آنیم لیمین آوی زکی نتبتی من ندیدم اوکی کرمکی دهنا و مدد دلیزه آنکو جرمو بری وری سر روی دنیای نتبتی بوده وکی مروفکی هند زکی دایگاه خدا به هند تشتان بحثه و تبدیل خال گوری وی بگرینه پشتی که هنگی جرمو مزم بو خواب مفنی وی دنیای دیتن وی گفل هینا روشا مروفهیه دخوارن و جیانک آزاد به هبرکی دکر آرمانش جرمو زمان خواه مینا تفشو دخابتان وی شنوارین کبن دکولاندن هستیان رزیایی دجواندن و دخواست ناوی وانش بر بکید با قاسی وی خواب کولاندن و بدان مجول دکر خلکه ناوی وی کرو جرمو
براستی جی ایدی جی خم و دردان او تنه هستی و جرما بو هر کو او جوید دنیای دکرخی بیزار دبو یکسر باپیر وی نوح دهات بیراوی خواستا کاوی جی دبو آواکرنا کشتیه که حفتر دا کو خبگینه ازمان طاق هفتان بلکه جی کلو درد به دنیای رزگار چرمو نه تنه خود دیندار زندیان وی خود دیندار مریان جدید او مرین وسط نامه خواه لشونا لینوسه لسر کرکه گوهر زاروکان لسر کیلا کوران یا گورا خواه بری خاطر بخوازن نویسانده بود مرین کج دیبلا شیخ و ملیان لشگران آیت دجنان لسر خانده و دراناویشا یعنی تلقین آویدا لتلقین آواندا دگوتن و تو چومر برای هبن او نزان لبه دنیای بجی مرن جوان را زیر زره دم بهوری بو لینا خواه چرمو دخواست کشتیه که جیا با پیری خواه نوح مزنتر ساز بکه و لسر پشتا رامان نوجن هلفر عزمان و هر زاینده کی یعنی جنسه کی سه جناوران تیخی ناوا کشتیه خواه ده جبو زاینده و یک جبو داده و به دنیای ویران بکی بلکی مروباهی جنوبا به شیوه کی وکهت ورد پی چرمو بینا بار چه مکان هر ایوار درد کد دگریا و بروج دقنجکی کادیم گواره و شکفتان در رامیا چندین جاران خودت گوته بو ملک موت یعنی ازرائیل ملک الموت بچه چرمو بینه لی ملک الموت پشتی کجه لیگرینه گیج دبو و او پیدا ندکر ود گریه جمع خدای خواه و جیرا دگوت تو میری تو بچه پیدا بگی خدای من تو ببیجی من هر که خوشی هموج سر روی عرده هرینه جناوران تب بکشه لی پیدا کرنا چرمو نه حسان بقاسی که چرمو و دگریا نه باز برچی نه جی مال بریندار مینوی دگریا و ری و شوب دو پیواندن تا دگوت قی پیواندنا گردون نیفچه مایا و او دخوازه کلیه که بره یادین هجمارا دو ماهی که بگره دستی خواه او باش دیگه هیچته بو که جومردی بداینه و مرخازی جی بستاندنه دبی لینا خواه و آتای اوان هر دو تیگه هن وی مینا پره چوکان لبر با بفره و بربانگا سبه را وکی ریویه کی چرمو لبر دریه پایتخت راوستی آمد وی بالا خود دا قارمه یعنی گوالین بلند که به تیپین سپی لسر پرده یک رش هاتو بو نفساندن تو بخیر هاتی باجاره من لیوگر تو بخیر هاتی باجاره من لیوگر گوال وکی دارا سپینداره یا زوا که باید گر لی بده دهشیا لیکتن اوه نه حسان بو ستورین دبن گوالان دا دبن لوحیان دا ستورین دبن گوالان دا هموش پارچه جاندک مروبان بود پارچه لاش مروبان پارچه جاندک مروبان هاتبون پی دران به سر تلیان با دفن به پاتکه با و دف کتبو شنو دل جخاب پارچه دل وکی گنم و زیوان تیکلی ها بگون هر در گوانه کی یعنی کسی البرداری سکن هر در گوانه کی لشنو شد زمان خسته بو ناب لپین خواه و پیشوازی هم میوان دکر چرمو دکر ندکر وان هر شوری خوی چرمی لبا دکرم و سر ویدا دهجانده ندهیشتن او دناب دری را درباس ببه تا که قید و داخوازن وان به جهتینه در گوانان جه چرمو دخواست که او هر سه ارکین سرطایی بیننجه جه شون با دا که به ناب کلونین پایتخته جوان هر سه ارکانیا یکم دوی که نشتجهین پایتخته رود و تعذیبه جه همو تشتی که دستی هاتن وردان پاقش بند یاد دویا دوی که جه تشت به جاندک مروب دا و گلووری اللهش خراب دکن ورن برین دسری داشی وکی دفن گوه زمان و هر وکی دید
ارکاس یمین یا که مروی لناوا پایتخت جمروان لناوا پایتخت جمروی لجیهانا دن جدا دکی و بیناهی نوان هور و کور دکی دا که نشتجیهن وی باجاری بزانن لسر مریخ و مشتری چه قومی اول دوی برچاف که تنه لوی باجاری پیدا دوی برچاف که تنه لوی باجاری پیدا دوی بده برچاف خواه اف برچاف دوی باش وری پاراستن و به شب و روز وری هلگرتن هرچی که به ارکه به جه نینه وی روناهی اجی چاوین خواه دیگه لاوران لسر خونا خواه آبده برچاف تنش 7 ماکه رنگن سرکه 2 رنگان دیار دکی اوجی رش و سور چرمو در نوا پیلین رامان دا ود گدزی هشین وی مینا بابلیسکین سی پچین چیای زهر و سی لحب دکته و هر را دکشانده وی بهای بریار آخوا بهای بریاری کلو قرقا آخوا داویه دا وی کنجن خواه مینا قابل مارکی جسر بدن آخوا شقت آنده جخوا اگر تطایق جی پینین کنجین جرمو بکشانده وی او جخوا بر شرف و تعذیب بیا وی بخارا دگود از زمانی که شاشت حاتمه دنیای حاتمه به دنیای هل واسطه هری باش و از نها بکن از جیوکی سقراطس بری او جعریه بدن من از بخوا بخم و بلا جومردی دیسان یا من بی ما نمرو بین شارزه ده چادره ده دیار دبن و دبن خدان بریارین هیجا جبو کل ناوا کلان پایتخت باران بباره جبو کل ناوا کلان پایتخت باران بباره هنک مروغان جروهلات حیار و جاوا روند قجران داکو دومان هلفر جور عول کومی سر هف ببن و لسر آخا پایتخت زیبک گجلوک بباره و لاشه نشتجیهن باجیر بلوور بکن جوخا براشتنا پیوازا خارنا سیران لفی باجری عادت بود لچه حریفه کسی بهنا ویه که ندکر سری دا گوته بود گو خاطنه بریم پوزاتنه جیکن مایه چه پهمید چرمو باجار گاف بو گاف دو پیوان لجبر که هر کس به پیور آخوا یعنی وظیفه آخوا مجبور بود کسی های آخوا شوی نبود لبر هر قنجگه کی نویسانده بود لبر هر قنجگه کی نویسانده بود قدخه 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 وزارن چیه ممنون ما کنگی جرمول ما گوتنان گهدار دکر و مربند ناسی او دزی که دویگاه خدا نحویه بود وی هر دم مینا دزان دز سر برچاف کرده و دبن برچاف کرده دنیر مینا دزان دز سر و بن برچاف که آخرا لحاویر دور آخرا میزه دکر چاف همیشه مینا سیا چرمو لپیوید گریا ریواچنا چرمو وکی یا گای دناف گولکان دابه لهر دره دیار بود خلک باجیر جدور با مشا چرمو دناسی و کستپستان دگوتن هر خشیمه ها هر اکه که هره آغتیب شوربا سار ناد و دبو تقتقا کنه وان پشتی که چرمو جوان دبوری لپی وی دگوتن قیاب نزانه یک گود خوی باشه هزارو کبچید برتنگ فرار بید هین چرمو کفجک جسر چاویم خواه ندابو این چرمو کفجک جسر چاویم خواه ندابو دو مروبین به زمان به زور شنا گوهین وان مینا کوفا کرنگ پاییزه که کرمک خزینگه لسر جوان دبی دیار دبو به چپلین چرمو گرتن و او برن برفانی چرمو تنه با آور جوان بود لیوان مروان قد حاج آورم نبود جبر که مرتال وان که زبار رش بود و تلین وان بخش دران هم بود هر که چرمو خراد گرد وان شورین خواهی چرمی جاره که به پاتکا وی را دخشاندن دور گوهی وی سور و مور دکرد چرمو گیشتی بوی باوریه دوی که بچه لیبر با کبا بچه داوی هین مینا شبین چله زبستانه ندیار بود که حیا شفاقه ندیار بود که حیا شفاقه چل جاری ببی عور و چل جاری ببی سایه چاوا که چرمو در دبی دلیه شانشیر را در باسی ناوا کوچکا مزن بود
نوا سالونه بو چاوی نوی یک سر بزیان سر کابلین به دیوار و یک سر بزیان سر کابلین به دیوار و هلاوستی لسر کابلان به تیپین ستور نویسانده بود می بلنگه خواه بزن بلنگه خواه جبهشت ویدا جهنینه جدو جه ویدا رنینه و هر وقتی دیم به چندین تابلوین مذهب ایوان هاتو خملاندن مروف دگوت ای ابروجا حاشر ماشره ویش مذهبم کرد و جچوکان هندک وای خواستن چرمول پیشیا دادواران راوستی آبو یعنی پیشیا حاکمان راوستی آبو چاوین وی دو تاسا سری وی در نقصی هر گیری وی جاره که د سر و بن برچاو که خورا لوینه کلزی سر دیوار سالون هاتبون نقشاندن دنیاری پیرا زرا وید قطی سالون جوینه ماران دموشکان گران شیر و روبیان هاتو مشترم لی تشتی که بالا چرمو زیده دکشان سرخواه چما هر روز اف ملت همی روتو لپاله چما هر روز اف ملت همی روتو لپاله چما ایرو هر کس مینا ملایک و هر فتیخ ناوا شلته ناوا نبینا هر یکی چند هرن پاچه سپی بلاش خواه روتا بردایه چما همون مروف بخواست گور و سپی هاتنه نخماندن تنه حرس دادوار به کنجی رشن یعنی نورمال گرک برواجه یو یعنی دادوار گرک بجلی سپی بیه حرس دادوار بجلی رشن هر کو چند ایرو هنه که جوازیج آلیه رخصار و هیه دیستانشی هر کس به همان برچاف که یعنی هر چند هنه که گویرتن دیاری تن جوان ده هیه لی برچاف که او برچاف که هر کسی برچاف که خال برچاف هایه بری دادوار دادگه وکی وی ناسنامه چرمو خواند و جوی پرسی ناوه تا چرمویه باوه تا خمویه دایی کارتجی شمله جهش دایی بونا تا مرسه سالاش دایی بونا تا هی نهاتیه ناسی چرمو به پیوین دادوار را تنه لیبا خواه جیرین ده هجان لی دادوار پرسین خواه مینا گلوکا ریسین جهب ودر شاندن و پیوا دچو دگوت گناه تا مراق شتی تخونی؟ یعنی دادگه دیده گناه تا مراق داناشین این بداوی نو بو یعنی جلسه محکمه هم بداوی نو بو کستپس دناو رونشتیان دا دومیان دادوار مافی آخافتنی بینا نوکا کل تحته بکبه بلاد کرد دست د سالون دا دهجیان زمزم جناو وان را دبو همو دنگ وکی سر لگلگا کتوبنا ناو هفته ناو هفت دیگر جان دادوار شاشو ماشو بو کاوش که را ببیشه فرمو هما دادوار بگو داد تو و 10 مرو رابونا سر پیان جخوا هر کسی قهران را خاص سپیج سر لاش خواه آویده بود مینا تلیم دادوار رود راپال ده پویان یکی جوان مروان هلدا خواه و بده که تجی گوت امکایت یخم پوسته وی یعنی امکایت یخم پوسته چرمو او پیش نیار دیگه او هی رو ننشته بود یکی دیر راوی سر پیان و دگوت ام خونا وی بکن سورینگه و الانیا مرووین وکی وی بده سورینگه وزانه چیه؟ سورینگه پشتا پس داده مش با حرف سورینگ بود بیشن سورینگه جبول الانیا وی بدن خونا وی الانیا حوالی وی بدن نشان بکن بله چاوا کو کسی سیمی به دستورا دادوار جمشکا و راوی سرخوا هما پیرا گوتن جده وی فریا و گوت نا یا باش ام جهستی وی دارجگاران چه بده باش چرمی ویجی جبو داهولا من پیوسته بداوتا باش تا یک جموی خونه برازی جمارا قازنجک مزنه او خراب وایه د دوماهی که دادوار هیز و باندورا خواه بکار آنی و بریارا دادگه خواند دوی چرمو قد تجاران نبیجه نا دوی که چرمو قد تجاران نبیجه نا بریارا و د سر برچاف که خورا لحاویردورا خواه ننوی لینا خواه ویش لا شوی پارچه مزن گه بمی لیرونشتیان دگوت نا اموی باویجم پشت جیای قاف
بلا تنه لسر بلا تنه لوی دنیای او جاویان خب بچیرینی و گیجان لسر پشتا خود کدی بگی گیجو زن چیه؟ برا گیجان لسر پشتا خود کدی بگی جرمو باش دزانی نه یا ما خود هاتیه دنیای لی دیسان جیوی دگوت ما نه از شوت و روت هات من دنیای بلا روت و شوت چی بچن بلا گناه من ببه مراقا هر کسی سپاس شما بدر کرنا و بلکه دلیل سيابن لاهوتي يمكن ولا هو في الوقت نواجه بخير. سمبولن سياسينا نظام كاس شكل بيجي أزرق ما بيجي خاص في نوبل جي وين منا وعندهم نوب بارتي خدنا في مجال يمكن بيتشدقوا حمي لغز حمي سمبولن جرمول جمع خال سر يوتيوب خان جلو جرمول یک ریبر خودی جرازی لسر یوتیوب یا خانده بود براب کرد بود کسی که هنگ تشتیران شون هنگ باتون بلکی اونا بن کاری بادار کرد او نیوی به هلبسته جی مخاطب خانده بود برایشی 1050 دا مسعود خلف تک مسعود خودی جرازی رادیو دو که خانده بارن 1004 او لسر یوتیوب بس خوش چیروک عمية حروية بچیروک عمية بود ام حمود ويا ريرا در واسبونه بچیروک عمية حروية اما من نویسم دی بلکی مش مو خوشتر بنویسنی به چیروک مو نه نویسم دی هم ده نویس کار ها دو بیا بنویسم دایج نویس کار ما نیست بيجي گرگو اب يعني او تشترط يعني بيه اما ده حدا بده يعني ده حس سيستم ده بارتيجي وقتی سیستمك دولتك يعني سیستم تبیه که هم دویشن مال دولت ها بچوکه ممکنه تلجم بابه کشی به سیستم ببینی ممکنه تلجم دولتی جی ببینی جم پارتیه کشی ببینی اما هر داره یعنی وقت بیشتر تی باشم نظام اگر چکتنه بیزارم جی خان جلوس پاس استاجدين بو بشري موسيقى في كورتي بو ماموستا هنرمند عمرها عزيز فهم ماموستا يوم قلت لك فرق مينا هم حموه ومبيجي مقارن جيجي العود جاهز فيكم تأدوا لا عادي الموسيقى مع بعض عادي فقرة لا باعتبار الموسيقى فيكم تأدوها لحالكم وتأدوها فردي انتم كيفكم احرار يعني استراحة أبا موسيقى يعني بخاطر ماشي وري هذه ولا هذا واستراحة لأني ما فهمت ولا حرف هو الموسيقى استراحة يعني كربك هون آزاد النشرته هون التزام ببن ببرنسيب اوي خذوا كرسيك يخوت خذي بينه ولا كيف خاي شاور كم بكم يا صار المفروض ما مستوي نظام الكبار آخرین دردن تیرو صوت بکری آورین وان هر دو جوان دل بکرنای صدري ضاضا لبر من طاقونك دي البريم
بنكاري بوغكم أزل برخا يقدري بالنظامي يكون هاوير وهنكا ركنام بويا صالقو ببي حالي بوزنايا امسري شافان بكر سلام يجيب صوتي جمن برجك وهنا يرقو من جديد شافان بكر سلام يجيب صوتي جمن برجك وهنا يجيب صوتي جمن برجك وهنا استيك وبندي بازي نزيري جدبر وسنزندي خفتان لبجني بابل استيك وبندي بازي نزيري جدبر وسنزندي دينجار وبدي مربوط دام بكينيك جيني خوش بيكن بكيف وكن محنك دينجار وبدي مربوط دام بكينيك جيني خوش بيكن بكيف وكن نغني معك ولا كيف؟ تغني معي؟ تفضل تفضل. قلت لك العود كنت بدي اعزف على العود ما بدي اعزف على البزر. خذ العود معك كمان. لا ما بيزبط. تغني؟ ابو جوان؟ نعم توقف. لا والله. بيريخشي ترى. اياد اتمنى يكون مشاركة على عود. اعزف معه. لا عادي حابين نسمع عود. هسه بعزف عود. انا بدي اللي نحن ما شاء الله الكل عارفان شو عم بغني، بس بدي انت تغني عربي وتعزف على العود. بس عم بغني انا. تفضل بس شيل انا العود مو مشكلة. اياد هيك عمل مشان نحضر اسمع صنعت مشكلة. بس أبغى تشابهني. ما بنمشي مع بعض.
كيف ما عم تمشي؟ انت ما بتعرف توزنه. لا لا توزن مع الزلمه. ابو جوان انت اعزف له وخليه يغني. لا 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 اعزف له ابو علي. لا 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 انا بدي اياك انت تعزف. اعزف له يا ابو علي. انا بدي لي شغلات خاصه انا بدي اغنيها. بدي اغني شغلات. معناتها هو بيعزف عود خليه يعزف تمام. انا انا خبرته من قبل ما ارضي. ايه مشان زوف عود وغني. انا لي شرف اني اعزف معك. لا بس لا انا بدي اسمع العود. انا بحب العود. دير هيك ومشان نطلع. على اي علامه بتغني انت؟ حسب. ها؟ حسب. شوف لنا نشوف الحسب وين صار الحسب؟ على الري، على الصور، على الفاء، على المي. بس انا بغني فاء. انا بغني فاء بس ما انت شوف اي علامه اي من وين تطلع كمان. انت ممكن عادي ممكن اغني وانت تمشي معي. استاذ رياض حلاوه فشرها. زيت وزعتر ما تشينا كثير هي. البلدي ده حلال بناني. لا الدمر بيشتغل البطاريه بيشتغل اخر. وجعلي شو شيء زي وخبيت برد. الاثنين اليوم ما فينا نحكي. هو مدامته معنا مدامتي معنا ما فينا مشكله. اسمعوا بس سماعي بس. عندك تقريبا الصول، تقريبا الصول والبزق فاء. بزق فاء ما بيمشي الحال هيك، بدك توزنوا على بعض. بالنسبه لي ولا شيء ما صار. والله اجي وشفيت بابي راح بقول لك ساعتك يا سامي وكوي كل بياخذ كوبيرات ابو شيء جاك ولا نقش شيء. بلا وفاء. حاطط له حالي وفاء. والله ليك هريت ونشا سبين داري يخش. لا مشكلة إذا بيرجعوا لورا مشكلة. مشكلة لسه مش لحظة. عليكم السلام. بدنا ندخلنا سيجاره قبل ما يضبط الوضع. والله بتطرف يا
كل العيون عيون بس انت عيوننا، كل العيون عيوني بس وانتو عيوننا. قال ما لازم تهجري قلبي ما لازم، قال غرامك حط بقلبي ما لازم، قال بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحباب عيني يا حبيبي. ويلي 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 يا ويلي، كل العيون عيون بس انت عيوننا، كل العيون عيوني بس انت عيوني، وكل العيون عيوني بس انت عيوني. قال يا قلبي دللوك وليش مرضيت، حطوك بالعلالي والعز وليش مرضيت، قال ورضيت بالبهدلي والعز وليش مرضيت، ورضيت تنام عبواب الأحباب يا يابا. دلي دلعونا ودلي دلعونا لا تشد حبال الهوى بترمونا. وعلى دلعونا وليش دلعتيني، عرفتيني مجوز ليش اخدتيني، ولبتوا بكتابك عاورتيني واجعل طلبك حبة زيتونة. وعلى دلعونا وعالدلعوناتي ما حدا مكيف غير البناتي، والبنت بتعشق تنتين تلاتي والشاب بيعشق 12 مليون. اوه قال جيت الدار تسلي همومي، لقيت الدار مليانة همومي، قلت يا دار وين أهلي وعمومي، قالوا شيلوا وعطوا قفايا يا باي، وميل يا زين يا زين الميل، وميل يا زين يا زين الميل، ميل لك ميولي أيل لك أيولي، ميل لك ميولي أيل لك أيولي، بسقك فنجان قهوة بعمل لك تبولي وبحياتك ميل، وآه يا غزيل يا غزيل ميل يا غزيل يا غزيل ميل، ميل لك ميولي أيل لك أيولي، بسقك فنجان قهوة بعمل لك تبولي وبحياتك ميل، وآه يا غزيل يا غزيل. يا طيرة طيري يا حمامة وديني دمر والهام، جيبيلي من حب علامة ساعة وخاتم أيمان، قال على ديني جننتيني، قال على ديني جننتيني، وعلى دين العيش حرام والله. يا طيرة طيري يا حمامة وديلي دمر والهامة، جيبيلي من حب علامة ساعة وخاتم ألمان، قال
على دينك جننتيني على دين العيش حرام والله أمنت بالله أمنت بالله نور جمالك آية آية من الله أمنت بالله نور جمال نور عجيب يبقي في القلب اللهيب الإله حب الحبيب كل أرواحنا نور جمالك آية آية من الله آمنت بالله يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني بتروح لك مشوار الدنيا يا ريت بتروح لك مشوار الدنيا يا ريت قالت لكن اوعد حوالي العشرة الدنيا بطلت خليني في البيت قالت لي مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت الدنيا بطل خليني بالبيت بتروح لك مشوار الدنيا يا ريت بتروح لك مشوار الدنيا ضيق شكرا شكرا لك لهيفك يا ظالم فلك هي ظالم هي ظالم يمين ما عندي برابا مثلا قفله هلاوة راس وجب هلا بيت الناخ جبيلاوة فلك هي ظالم بيت رسود استيتني مام الميدان جه دنيا مدشينا جه مطالا فلك نمين
لابسي نور خوبه من صدق بليبون غمگین و دلش کستی پر به حالا و فلک ایزان به بابن روژو شفتین و دچن و جبیر ناکم شربانم چپروارم گل مطالا السلو معروفة على مستوى الشعب قلت بخير صار غربي وساعتها وخسر باش ضربونا ويرو وشبا رحميج هالبزواني قد تدار خازن ايغو تشونا ايو روجا هالبزوانا يجي وكبابي جوان بقدرة فيها برا بيها وجي تشنسترانا سيرفيرو جي بيج بابي جوانا وجي هنرمنت كيفير جاي بس نقدك بيهبو الآلية منتدى كبرا بيه ببيجي قالك هفال هنا ايجو نيفيسان اوجي نيفيسكارن اوجي هنرمندن هاجرجو استرامبيجن ببيجي كا مش بوا تشكاكيش بوا هناكن شفاش كريبرتي خوستنا بايا حمدش تبتي خوست حمدش تبتي خوست طب ايه خد بالباب خينا اذا ايه خد بالباب خا اذا بله واسيج ان تركي خوش من يرو اكسباسيا بين افندي دكين ومدرسة دوس سندباد دكين وماموستي هجا عبد الله باش تفهم كرش ما اوجي انسان كي برفاقجي برزانيه وافضل فدايما يرو ام دجفن براستي تشكي ولو يرو دامت كين مو بتشكي ولو تخص زودك افتشال نعمل شي دوس دورفي لين بلدي تكتب بارتي اف جريدا يكون تب انسان يقول خوتاني بكي قبول كسي وقبول لتكر يرو ام تخازن بخاب بسر خبن ام نبكسي جريدا يبن ونكس مبجريدا يبن ام في نافندي بيش كنتف بدستي خوات هافالتي بدكي باقش براستي بحزبيات وببارتيات ام بهور نقولوا قلت خوش بي وديس سباسيا وتفضلت كين وساعتها خوش ئێستاش داوای مامۆستا داود خەلیل دەکەین فەرمو مامۆستا پێشکەشی پارچەی مۆزیکایی بۆمان بکاتن. ابو جوان pauza nada mal. ايه؟ pauza nada mal. بس والله باوزة تساعدني. تنزيف. مش هذا باوزة بدون وانا. باوزة بدون وانا. باوزة بدون وانا.
باوزك تشيكن ولا عم شو جغارة آخر ما يجي فوز ولا باوزك تشيكن ولا كلام استراحات يا بستنا متسابق على الجامعة قولوا نجيب كورس هذا من بشاج الجنجار تاعنا خازن بيش بيش بتصبح ليه
بخوازم تشتێکی پرسێکی گوتنێکی تشتێکی بخوازم بێژن پێشوەرە بکرین کەک لوقمان دەخواست تشتێک بێژی بێکەرم بێژن كيفاه خايب بس لما تخاطب شكل بيبي وين بيبي درانك دو تقام الشرير بس نرجع السياسي على فكرة رومان نویس لقمان سلیمان کسی نوعی ناس ناکن مالاو آقا سپاس جه هاتنا ورا سپاس جه بینا بندیرا بحشا كنتوك مخندنا راسكي از بريجي كردستاني باش نقرياما شاخم كتابة انبعاث في أوار الجبال المخن وقز جارك ديلا قراما قرب راسكي يعني يحيى سلو قالك وش نويسان ديا بزمانك سهل يعني لغة سلسة دما تخويني تناخ بازي درجة بردي حتى تلاقينكي ملكي
مستر بری جستشتاری لجبرگ مخندیه و از الوان درگرامه چاخی بتخن بتقولو از رومان رشومان دبری بت رومان تیده هاتی بیسان لجبرگ از جور گریامه او در بری مدیتنه بری از رومان خویم او در مدیتنه شلومش لما متخن متقو از بگرامه از نور استعمال بدن بحكي اشكال ما اللي تشتك ديها انا وك زمان عربي جامعي بلشي وقتها يعني معاناة نبيسكاري كرد نخاسم اب لاتيني اب لاتيني في نشاركن ناي خوندن خوندگان زمان کردی گله که من راستی از باور بلکی ننیبه و بهتری وانجی ایک زمان لاتینی دنیسی کتابی یعنی که خود خسری حقی وید خسری مت بینج پرتوک يعني سي رومان شاكرنا وكتابي تشيرو كاجي شو مرود نكوش معنا أزواج كسل سرقة بيج مس نكوش معنا مش معنا من بيسان يا تشماز من بيسن اللي جي مخابنية جاي شافي جناي فندن أجي يعني مخابنية إنه يكفى فلسطيني رومان كي بيسيان مثلا برتوكي هالبستات بيسيان تشيرو كي بيسي وناين خواندن او جي مخابنيه وش اخي مرو يعني او وسطان هناك مرو برد يتيه كي مرو وكانه تشكي تشجاني خدا بيك كس ليغو هذا حردو برتوك جي مخابنه راستي جيروكا يا جيروكا جي اهل بستيجي البريجي اس جيروكي دنبيسم جبر جيروكي جي دنبيسم جيروكي محمود نبحسنا كازنج محمود جبار نبحاجة محتاجي بحسنا جاز بدم اللي جيروكي باش نكرفشن وك هالبست جي يعني ازنا نعقدم جي هالبست قلت كيناك اللي بدي هالبست وقتها بخوينيت يعني شو بيجن يعني بدأت الشعر إنه تشتكي خويني تشتكي لديتا على هالبس صورتك تيدا هي أرمانجك تيدا هي هدفك تيدا هي هادو كتيبي هندكن نقلك ما ظن وقروبهن لنظروكا وقلتي سيدنا شيروكي جي هالبس تيجي هادو جي قلتي زنجين نظروكا متني تخص أزغي بيجن سباسي هادو كارج يحيى رجي محمود رجي وجوا رجي أمدا كارياوا وكسي حازر توجي ومالا وآبا متخص تني أزغيش سباسي ترجي أنا ظنت تجمع فهمت كيان يعني رياليتي دايك من لورا سباسي بوا كسن دن بخوازن باخبن قارن بي ممتدو خوازي كرم كي لا زي دريبا خوازن وصفيش تا هو الأخ كاتب قصة ولا؟ كاتب قصة كتبه بالعربية ممكن تقتلها بيبوان بري هاتشتي از خيراتن وحميانكم هروها دستخوشي شيء جديد بالجمعة يعني كثير ناس ناكي راغاندوانه وكرا أكراني زابروس تي في دا وك تنهنا أكيد تبغى دريبوي إيش كيشواني برنامج هيك أخبار نوتشي بس متخصص تشتكي تاني بيجم بيجمم كتابي وين نخون دي مامستا يحيى سلو اللي تشتكي وي بودي إنه كسن كون دنافا تشيان دا دجين وكا جهانك الطيبات دا دجين قافا كوداكتنا نافا روج آباي كردستاني أو مجيء كل دنافا تشيان دا دجين أني هاتن دنافا روج آبا دا مشاندن يعني وك مدسكار بيجمم دبكو رخنا لسوية كيش دانيبا يعني بارتيا كوكا بارتيا كاركرين كردستاني هم سياسة مداري وان هبون هم بيجن يكون رهشت بون شكل تشيان يعني دارية وان فرابون براستي شما هيشتن كو أو كسن كو دنافا تشيان دهاتني لرجع آباي كردستاني أو مجيء دنا لتشيا لورجي بمشينا يعني دباكو مثلا
کسین سیاست مدار وان بهتر خداوانا پیش و بریار یا وان با بهتری کو ایکو خلقی چیان هاتنی وان بهتر رونا قبول قاضي برسد بدي لكسك بخاطر با خبي بري مامستا يحيى يعني محمود هو شيء باي بيجن بلكي مامستا تبشورجي بلكي مامستا برسي بوايا كي نيفيساند بيجي لي از بيجي من كتاب نخوان ديال بس بورا تابوتي خاص از بس دان تقدم توارد شنو من مامستا ايما قضيه اشبوها زور سباس زيرين بأفترس ناز الجروك مثلا بريبريشن نا یک تشتیر کاریم بمرود نا گندیه ما نهاج کردستان تینا بیر اورو چقص مروف دبی حیا خب بگاره المان ناوید کن انتگراسیون نه چقص سال ما دبن نا مروف دسر ایدولوژیه که مزم بی بالصالاج جواک قطبه یدن اف آلیدن تفگرک یه شکل یعنی وقتی به شکلی دایی و تفگری قوت شر و جیابو جبر هر تشت مخصوص قسمت شر یعنی ایر جیاد او هر تشت بود اروپا یا خدمت آورده بود رجاوات خدمت آورده بود یعنی کوادر شر دکر تفگره که ویایی چی بود جبر شر بود یعنی اصلا به سالا نبزانه بود نتشته چی دما کوادر شر دکه کسی دکانه بارا را که کانه جیانا جیاد راكي وين شكلك تابعي بوبي كسي حكم دكنو كسي هيزة دستي واندابي او كسي الويدري دكاني شربكي وي جاني ربا بيا او كسانا او تفكري بالريفات يعني اصلا خبيجم لا تشتن هنا نا في برتوكي دا از تشتكي تم ترسيام ترسامن از نكفم خفكاكي كيجان خفكي الرياكسوني نتهبكي به مرة فعلك السلبي به يعني تم تشوه بهيدي أكاديميك في مسألة الرحمة إجباريش ترناف تفكري دركتني هنك دركتن هر تشتي رشتك راز نهاد 12 سالة تشتي هذا شردهم محمود دزانيك اگه هر تشت خرابي بودم أجي خراب نراسنا يعني مروف دبي بوجدان باخفي يعني تشتي شاشتيجي هبون لكسن بدلو جانب بحضارة شهيد شون فدما في جانب اف دبي شكلك جانك تايبت فاف نها في جواكي بريفا دبن فدما جي جيا دادك هبن نتشتكي اصلا جبو بي متخاصة چه بيجم چه ماد بي مخاصة اب 12 سالة جيا دامام 20 سالة مجنا في تفكري در كتمة دو اوروبا دا و آلی منی هنری یعنی از مروه که اینی نرمن آلی منی هنری و نویساندن وقت حیا نهاجی از نکانم جوی بیسکولوژی درکف یعنی اجوی شخصیتی درکف آلمان هتلر چند سال حکم کرد وقت سالی وانا دکن ما نکن اجوی راسیست یعنی اجوی عنصریت و جواکی نرحته ففکر وادرانه شکل سنه از 12 سال ما از نکانم خوابو گیرم قالوا هذيك سنة 6 سال و 6 سال داخل مثلا از قدرية واندكم از تبع مستكم يعني از بخاصة كي بوجنا الرمامة لبنان هذيك جيت تبع دما داخله بري 6 سالي چاوا داخلينا ويا خافنا ديك يدن جارا فشردي داخلنا دما داخلنا ازان تشك يعني قلتنا كي تبيجي عند زانن دم مسألة بيها فأب مروفانا دما إنسان جوهرتني مروف نتشتكي لحتى فشتي داد كفن او دنيا ونياكا او هر كسي تبين حولنبري وانا درجة حاضر بسكني كوادرن شروانا عماد جوا كده ما قلت اثنين جدا هنا دنوفا جوا كده باردي هنا دنوفا جوا كده شريحة هنا هاشا دنوفا جوا كده يساني ود خير نظام وكي قمار بريزي والدولة شوري فد من دولة ما هر كس نه كوادر تلنبري تلاستعداد بسكني فأف منطقة جيدا دم گرگ مثلا بین دست بگیش جدا کتن نهار وک هوا درا بنیره نهار روش نه او روش بره نهانی گوهرت نکه درد کفن داخفن گوهرتن زمانی وانده هیا بچکی نرمه جوا که هید بچکی بری واده بنه نها به عربا را کرنیه که به پارتیه درا
اف كوادرات دمجي ركركه لي فداكارن قهرمانن دكارن هر شتي بكن لي جيادان قطبون يعني ام تفكت روشك بيجبوبي جوهرتن نتشتكي لحتى دمج جيادا كاتن این سیاست مدار جی بیایی بون مانا هم تف خاندفان بون مجی باجارا چو بون ام کد نواچیا دواچیا ام جی مجبوره تعقلون ببید واقع یعنی سیاست مدار ما سیاست مدار نامینه هر کس وقت هم دبه هر کس شر بشه به شر بکی تو بارا کانه کی راکی تو چه خاص کانه کی تحمل بکی یا تو آواز یعنی جیانه من نجیانه که نرمالش بوه از دبه تفگرش شاشتی هری مزونه کدا کرن و نکان بون قهرمانی و راستی الور بونی بگانا ملت پر کسی داد که بگنا و ملت هاشا یعنی بیوان به دروا بکن و گوتنه مزن بکن و تشتی را ناخذی و تشتی انکی دا بوی یعنی اف رومان البدر که تشتی سر عرضی بوینه معانینه هر بویرک دبو رومانه لما هاتنه به پروپاگانده والا وکی سوفیت وکی کمونیستی بره و نظام پر تشتی نراست کرد فد نادر وجافدا كوادري كابن يجي بنيرة ينبنيرة ها شركي مصنعي فهند خازن خبقورن دكانن خبقورن بإيه تجي نكان خبقور فركسر نكان يعني روش ديوي بس زباور ما مستطيع برسفا وين دا وش برسك شتكل تبرسفنا دا تقلب تشتي خوش بوتن جي حرمتي او هوالي كرن للجيا زماني تشيه ايرو الجمع القامش لو ام كارن بيجن وك ام القامش لو من الكوباني وعارفين انت مرو جوات تبيكه لي او كوادري قطاكتني ايرو نافمه زاننجه الور مجيه خوي جايد مشينن قضاء بيجن عداله ايه ويكاري او ايداكتيه تشتي او دبي جدبه نتشتي ايجو هاتيه حقوق عندي يعني قاضي بو يعني دكتور بو جامعه ده قلتنا دكتور جامعه ايرو الولاقي ما بكارناي جبرت ما بكارناي وهوالك به وبي اف كبيرك هاتيه وخبر ده ايه دبي وبرت بيك دراسات بك اف تجارب مديتن انا واقعي مدني تقول لك تشيبون زماني تشي زماني بي او حيجيانا خلوي تشي دخدان دربا ذكرن ايرو دندري ولدي بوي عقليتي بوي عقليه قدر باز ذكر او تشتايا اصبح ورم بمر نما دبي او فداكارن سرسرا سرشافا كاركرنه جي حرمتي شهيدا مقدسا لكن ايرو دندري ولاده هاتاكتنه نفسها وي عقليه خوي قلتشي وي عقليه السرمه فردكن تشتاجي أسمع ورم أمشي وك أي إنسان أمشي مش ولا تكو حزدكن أمشي زماني كو حزدكن زاننجه إيرو الولاتي ما زاننجه ما هنا زاننجه ما إيجو إدارة وزاننجه هادكن إنسان يجو شر صفنا خندنا وإيه دكتوراه بارن ومعيد منتدري جامعات إيرو المالي خرون نشتنا أو سببها ويشي بلكي بنجي نقاش يجي لكن بما أنه الجيه مايه و برتوكي جي حرمتي البرتوكي تتشكرني از باهو تكار برسوا ما بدش فينا إضافة ممكن السر الدكتوري يعني أبناء صالك ندو صال الناس صال من كانوا بيجون 10 سال حريما رجعوا كردستان دنا دست ديوان داير يعني 10 سالنا هو نكانوا هنا كي مجي خبوا هير مثلا يعني أمواك نمونا خلك حريما كردستاني قالك جاران وانجي بحث هذه المسألة هنا تقول دمك وأم دشر دابون تاني مسألة الشر وأم بيجن بيش مرجان وان خاص بيتر رولا خوال لسر عقد بليزن يعني بس حريم كردستان تفرد تشتكي باش مشاندن كسن أقل مند أني هاتن جخورا كرن شيورمند مثلا بوان شيوريا أم تشبكن وأم كان بن كنترول بكن حريم كردستان في عقلية هنا تاني وأم راهي جمجك وتاني الزماني بشكل في دم بكن أم خش بيت شتي رزقار بكن أنا أذكر إيجار أنا هم كانوا بيجون إقليم كردستان جلكي باش بوي جلكي بيش كتنا يعني أفتش تكون على الجمر رجع أبو بر الجمون جهبو لوان خشي رزقار كر إيجار الجمر جي أبده سالم وان حطناها يعني نكان بون أو مجيء دنابا تيون دا هنكي بقهر أم نابين صديصات بقهر ليه هنكي كانوا بمخوب ملات بدن قبول كرن قبل المجال يعني انه اهل بمسؤوليه صار كذا بتشتغل مع ناس صار زمانه يعني تجيب كرداي بيجن يعني دركت بودري جام
گندی شوانن گما کوپال شوانتج دست ونا گرد من او پرورده کرن پشتی 2 سال اول سرسری مبونه قومیتان یکی گندی یعنی مثلا مشبنه هنک جوانتانی خاصته دا صورت بسکلت پیشت کرد مدگو افچیه لید نری و دست منی دگو ساعت نزانی بسکلت چی نزانی شروانی پشتی چند سال اول سرسری تا بگه افده هزه بریبا وی چو نزید یکی شوانتی بهتر ندیدی دما باز بو دما افضل تکر قومیتان بیا بر پرسیارش بر جیار ناست کش بود کانی شر بکش بر او لور باز بو لور بون مروف خاندوان هاتن شکاندن او نب تفگری بزانه بون شکاندن جیان کردیته آدوه در عشیرتی فودالتی جواگه که خاندوان تیدا تشتکی ننور یعنی شازه ننورماله ایدن کیماسیه جبو بیه که در نوع شرادا فیزیکی دخوازه دبیت ویرکی دخوازه باش شر بکی باش جیان ناس بکی باش هاو ناس اینج باجار هر وقتشتان زانش بو بیه اتوماتیک او دبن حاکم یعنی بسالا بویاوی چی بو نمرو بدی ساجی سر بیت بجیم یعنی نمگو مسئله کردریشن اب کرد ودی سا تشتکی بی مروف دما بسالا دناو ایدولوژیه که دا دما تفگر خان نکانه به بگویره اف کوادر نینگوارد دبی تفگر خواه بگویره ناب هزارا کسین وکی مجنوه به تفگری درکت جبو چه جنراسیون ورته یه سرهلدانا دا یه چیاتا یه نظام تفجنو تفگری درکت جبو چه اجبر وی جنراسیونی شر کریه ایشیک دزانی ده باجارا دا سرهلدان چه کرنه ده اروپا دا کار کریه ایشیک دیتنه دخوازه خواه بگویره یعنی تم شر او دخوازه جیانه کتی وری آفا کرن لی جور هر تم فرینما کرن چما اجبر دما ایدولوژی کن اف کسانه وانا تنی پرتوک مارکس خواندنه یه لینین خواندنه یه ستالین خواندنه ستالینیستن و مروفا نهانی چان دا دموکراتیت و لیبرالیت و دنیای دا افجور مسئله دور دما افجور حشک بن اف دبن و کلمه کل پیشی گوارتنه کوادر بنجی شکل کی ویاوی دادن وان کوادر کینه کوادر شکل سیاه قاعده خان سیاوی تفگرنه تفگر دبی بری باور به گوهارتن گرک واری چه کرن و هنگ کوادر خواب بگوری اجبرنا کوادر در جواب دا کتنت تنگاسیه که از نام وی باش تزانم من پر کسی بانو تکلیه دارم دخوازن خواب بگویرن دخوازن گوارت نگیب امریکی ها را داینوسان نخواه چه دکنه اروپی ها را دخوازن چه بکن لی ای جور وانا دشکین چی کسی بخوازه خجبن وی تونیله درک هوه او به هر تشتی توان بار کرد حیاجی ریت دابه و جورته جهاد کن جبو وی که نرحله یعنی تفگر جور نیلی ری و ناکه یعنی حش کریه کلید کریه مروف درده که هزار کسی تجربه لینا در وی مثلا تدناف دا دمینی تکلید دبی دست ولنگه تکلید کن دبی تو وک رابی وکی تشتتی خواستن فجبو وی که تفگر نکانی خواب بگیره و نیلن ایر جور قبول ناکف مثلا جبرش ها بهتر نکان خواب بگیره مروفه که نکانی خواب بگیره وی چه تفگری بگیره وی چه حوالی خواب بگیره ما خوندن بفرنگی الولاطه ما خوندن 100 سالی پاش کردنها 100 سالی پاش کرد خوندن عمل دائما ما بين هتلر هات فير اوروبا حكم المانيا حكم كرنا ايش دبستاني زاروكا لا ايش روضه ضبك ايش كي يعني بزمان من باخ ايش دبستاني جور اكاديمي جوك وجير تشكر شكل خال هواي خال سنبول خالي غصب ستالين دم عاد حكم كل صوفي تشكر هفجر وري تشير كجبو فيها كي افتى حزب البعث السوري ما تدكتي ونفرستات تدكتي مدبستان زارك تشوك داش طلائع داش شبيب داش نظام كذا شذكر في بارتي ذكر ابدا بستانه كي ذكر يعني كيفون ادارات كيجبو اف كوادر ادارات كنا وي تشوك شكلك وك خابط الكوادر تشيش مدرسه مفهوم ذكر شي زماني عربي فين ذكر في سوره عفو انسان يقول جيدا تكيه وزماني عربي خوش بني نزانه ايه جبري زماني عربي نزانه ويا مسؤول زاننجه الولاد ما خاف شي عندنا فهم ديك
دريجة تمام مثلا كي بيت تيكر فرتوك بخون أموال دميشان يعني روبي خاندبان كيشمينات وتن داوي جريتنا وتن يعني سنة عارفين ما يبهرتنا متن أشهر تمام ما يبغى فرسي نبي على داوود بن ما مستاهل ما مستاهل عندنا عمل